لتنیشت جیانێکە خەمبار di nava kampê de çalakiyên hunerî li dar dixin. Muzîk û stranên li ser Kurd û Kurdistanê dibin ziman halê kul û derdên Efrîniyan. Zeynep û xwişka xwe jî tevlî heval û mamosteyê xwe dibin û rojên xwe bi vî awayî li kampa berxwedaniya penaberên Efrînê li Şehbayê derbas dikin. موزیک به من هر تشتک خوشه هر یک ایش خو که در بخه در و گرک برای موزیک در خه در و تشتی عفرین اجبری من نور حتی رو که اعتدو عیشی ما عفرین پر خوش بی دار هابین در هابین حدیقه هابین ام خورد چینچه ام دوچین مکتبه ما خورد لیس ما هر تشتک دکر دا عفرین دا بس لفت درکه تشتنا اینا ام خورد ببریزن نه در بکن مامۆستەیەکی مۆزیکێک و خەڵکێ ناوچەیە بلبلەیە زارۆکên kampê li derdora xwe kom dike. 25 stran li ser Efrînê û rewşa wan di koçberiyê de çêkiriye. Ew dibêje ku di zor û zehmetiyan de tenê saz dibe hevalê Kurdan. تنبور جبو ما اساس بنگها سترانه بنگها چانده و خود تنبور چانده ما تنبور وک حواله کی ما هری درست و هری دیرو که دا مافی ما دیرو که ما پارستیه برای تنبور و برای اسرانه هاتی پارستن تنبور جبو ما یعنی حواله کی هری بنا بودنگه و هری گرینگه Koma zarok û ciwanên kampê ji sê firqeyan û 25 endaman pêk tê ku ev heyama salekê ye dibin çadiran de hatiye damezrandin. Heya niha jî zêdetir ji 25 stran li ser Efrînê çêkirine û çalakiyên cuda duwarê dîlan û govend û korsên muzîkê de encam didin. Lêpirzgirêka wan ya kêmbûna amûrên muzîkê heye ku dibe bi yekalîkirina çarenivîsa Efrînê re jî ev pirzgirêk bêçareserkirin. Vivien Fettah Rûdaw, kampa berxwedan, Bakurê Parêzgeha Helebê.